shosho guys, welcome back to Speaker Nawe. We are back with another episode Speaker Nawe. So i-interview yethu Speaker Nawe siphethe abantu different la ku Speaker Nawe siphethe abantu bamabhinqa bamaskandi bama-influencer so bathi bafuna usitshela ngeculture yamaskandi. Angazi ukuthi bayazi kangakanani but ke sozwa ngabo la so Pele no Ayanda welcome to Speaker Nawe njani? Shosho vile wenjani? Asaphila so dala nithi nifuna ukuza Speaker Nawe la yini nenza kahle kahle la kule nto enamaskandi ngiya namabhinqa noma nama-artist amaskandi yini nenzana? Futhi ngiyaqala hayi thina nje sidume ngoba sinje siyasibona nakuba siqinisile sibahle so asingawo ama-artist kamaskandi no hayi asingawo sidume nje ngokuba kahle njengoba usibona na so nama-influencer kamaskandi abaqumbu. Oh okay so Ayanda mhlawumbe wena siqale ngawo mhlawumbe la kumaskandi uqale nini ukufollowa like ngisazoze kule ngizwe amaskandi le eninzayo la uqale nini ukufollowa umaskandi noma ukuba kule nation yamabhinqa? Awuqala wami ukufollowa umaskandi ndiqale 2018 qala ngokumamela uKhuzani qala wami ukufollowa umaskandi so uKhuzani ufakile kule nto yamaskandi? Uyofakile into yamaskandi. Okay. Nabantu usabulandela nabantu seqhawe lakho? Hayi akulona iqhawe lami. Khona uqala kwamamela umaskandi ndaqala ngayo. Kodwa uqale ngayo. Siwafika bona abanye abangali wakhe. Ndavela bona SK. Okay. Ngithandile. Okay. Size kuwena Pele uqale nini lo ufuna umaskandi? 2023. Qala ulandela 2023 umaskandi. Yini mhlawumbe yini uyibonile ubani umuntu okintroduce kumaskandi la kuma-artist mhlawumbe ubonini? Hayi mina thanda vele sithengela nje SK njengokubona nawe i-t-shirt ka-SK ndaqala ngoko ndaqonda hayi make ngizame nami ngikhuphule i-Masonics ngibe lijongo. So u-SK mhlawumbe yiphi ingoma mhlawumbe oyona introducer kuwena mhlawumbe awumuzwa ngayiphi ingoma? Thina le quality Paula Mdobo yashisa. Ngiyabona. Leyo. Okay. Bayisa isehit nako. Ngiyakuze kuyazwakala ke. So mhlawumbe ke nje ukufollowa lento yengezo like mhlawumbe isho ukuthini lento yokunabo brain note and stuff like again isicacisele mhlawumbe kahle like ikhona mhlawumbe iminingi yakhona i-culture noma yathanda mhlawumbe ulandele i-artist noma monqebe kanje usuku ulandela wonke ama-artist amaskandi usho ukuthini? Lento kahle si mna phofu maninga mbani uzozithethelele mna ndizawuthina mna ndayibona kumthandeni ndayithanda because uyamqaphela nomthandeni umbone nawe uqomba insizwa so nami ngena ndabona pha kuyiba ezimpahla ezi ziyambeka umuntu abemhle labo even no sis uyathola attention so ufolowisa nayo lokho ukuthi ufuna le attention nosisi wena ngiyakuzwa phela ikonjalo lento is about love ngiyayithanda lento ngumXhosa but ngiyayithanda culture yamaZulu. Ngiyayizwa lento yamabhinqa vele because le yamatha and got nothing to ubuZulu amabhinqa nation ayikho into yamaZulu i-nation yabantu abafuna umaskandi so even no brain note awukho culture yamaZulu prelude culture yamaZulu iqhele lokho brain note lo into enamaskandi ayihlangene ne-culture leyo usiko leni kahle leyo umkhuba kahle amaskandi because akulona usiko industry kamaskandi ku-industry yamaskandi because I know ama-brain note ayasiwazi and I think nje right to so nina mhlawumbe Ayanda ni-connecte kanjani mhlawumbe uze niphushe le amabhinqa nation nibe nikude kanje nomaskandi niqumbu ngoba amaskandi amaningi ale ku-KZN mhlawumbe nina ni-connecte kanjani noma benivele niyitshomi before? Hayi qale kanje futhi lento mina ndiqala ukuyifollowa 2019 lento yengezo ngena kwingezo ubani belibhinqa ndiyibukela ku Sanele utsanile
igqomeleli oh yeah yambona iqondanisa nje uBrentwood neCavella efaneleka nje eclean umfana egezile nje eclean yeah yabona ndayithanda ingoma endifake kubhinca kaMthandeni lithi Bhavu khona la ngoma ithi iBhavu awuphinde inceke ufake olunye ukhodo ngiyabona ngathi manumela la ngoma nje lazibona nami ukuba ngiyahlanganisa uBrentwood neCavella nami ngafaneleka ngiyabona umfana lona umfoka phele sihlangane naye 2023 and Facebook sasendela ama friend request kube naye wayithanda olhlobo lamabhinqa sasingazani ke ukuba singabantu bendaweni one so ngokuya sithetha safumaniseka kuba singaba uqumbusi babini ndibana kuma social network yeah sahlanga social network manje wona le ubhinqa mhlawumbe yakusebenzela ngabusisi ngimzwe ekhaya ubhela athi ngaso attention osisebhodi yeah ayonto elijongileyo kahle uba ngaqoka kahle esweni ngifuna osisi into enjengenza abali ngithanda kodwa bakunika attention uyayibona abanika kakhulu futhi okay mhlawumbe mangeze ngoba ngihlezi ngizokuthi uBrentwood bayabiza mhlawumbe ake nisibreak it down lezi zinto zeni because letho inakho mhlawumbe uphinde ube ekuthiwa unzima mhlawumbe khona abafuna ukujoina but abawazi ama prize mhlawumbe umalini uBrentwood futhi uBrentwood u1.6 Jesus uBrentwood uhamba nje wodwa nje kuphela 1.6 yeah uyatholakala nje la qumbu noma kumele uze uhambe mhlawumbe ukuthi ngakwenye indawo bangazi ngubona awutholakala lapha qumbu emthatha ukhona le shop bakuthiwa iyoka abayatholakala inqwaba futhi so ndiqala 1.6 kuya phezulu 1.6 hayi ukuphelela nje phelela lapho ikaliwa straight awehla unyoke but that's special so wena wakade waqala ufollow amabhinqa mhlawumbe bangako sunapho oyedwa but enganaye last year wamoshakala waba nestage wayemnyama nonevi ngoku ngoba ngizokuthola last kulo installment ngizothola last inkinga lamoshakala lamoshakala phela bangako Brentwood only two so you so calculate by imali andibiza imali manje ngezokuthola ibhlulweni awukwazi ukuthi uwashile kumele ulise dry clean iqiniso le 70 rand dry clean ngibakanye msaphinda bese keep 70 rand yeah 70 rand kwenzakalani movelo walwasha endlini ayanmosha lamoshaka phela nginokuzwa ama-artist amaskani bathi ibhlule le-installment ayikhokhiwa ngidlalwa tu but nomulwashi installment yonke into yakhona ibhlule le-installment so useno-calculate uba uspenda i-70 rand ezingaphi ngonyaka okanye ngenyanga yabo that's why bezothi ibhloko le-installment because iyabiza i-maintenance yakhona iyadura yonke into yakhona iyadura kahle enye into yangibali ndingatsho hayi ngiyasho impela ngoba thina ngiyasinokulunga 1.6 hayi thina sinokulunga thina manje mhlawumbe nje ubumaskandi ngathi uqala ukudominate kanje ku-mainstream lakhe njengabantu abakunation amaskandi nifila kanjani njengoba nje amathitha amaskandi kulo nyaka ngathi ayadominate nakuma-charts nakumasong okudeba amention mhlawumbe nina njengabantu abakunation amaskandi nifila kanjani jabule futhi ukubona umculo kamaskandi esiya phambili yokhula ngokhula and nabantu abaninzi sebeqala ukumamela nabanye sebeqala ukuthanda bemameleka kahle ngoku and loo nto iyasonwabisa ukubona umculo kamaskandi iqhubeka phambili njengamanye amajendra nawo manje phela usho nokuzwa bethi abantu balelo umaskandi lo ku-TikTok akusumaskandi wangempela bajana nalo umaskandi ku-TikTok thina sazi umaskandi wangempela mhlawumbe ukhona umehluko phakathi kwamaskandi olalela abantu abaku-TikTok nalo maskandi mhlawumbe wangempela ngoba banosibhampela abantu bethi hayi nazo umaskandi ku-TikTok anwazi umaskandi bengona ukuthi uma ufuna umaskandi ngene efonini usearch Mthandeni that's where uzova umaskandi wangempela
bayeke kabanye ke abanye hayi wena ngathi lo umthandeni kuphela Yabona futhi. Yabona. uthandeni iqhala Yabona but futhi. nokhuluma ngomaskandi zodwa because lento yamabhinqa la yalona into yamthandeni la lento Yabantu yenation yonke la baningi abakhona lento yengezo kwamaskandi Angikwehlulele futhi lo mculo kwaMaskandi ukuthiwa bathi kunoMaskandi opinki kunoMaskandi uqondile. So awuhlukanisa onjani opinki uMaskandi bathi lawo la bathi upinki lo Maskandi lo umjolisi loku socula ngothando zonke kwengoma ufaka uthando lezi ngoma ethanda osisi ya zona kanye lezo wona umaskandi opinki lo wona Maskandi opinki ke lo usucela uculela amantombazana ke vele kube khona umculo lo weyinsizwa osaliwa oduma kahle yantona wona abantu abaculela insizwa emarenke emahostela labo omamela khona uMaskandi uqondile ilo wensizwa ke Lokwensizwa ke lo. Ungangiyo. but ubona ngathi la kuma charts na ku mainstream lo show opinki ngathi wona oduna usufika lapha ko number 1 ngo Song of the Year ngathi wona osebenza amasexual ngase radio Yebo, phela. Into yenza lo nto futhi kuba yabona lo Pinki umanyelwa umuntu wonke. so wona uzwala kahle abantu Wona uphambili. and nayo message ke lo and abantu abaninzi ba head so once amamele ezingoma noMaskandi opinki so abantu abaningi ba release yabona umyeka they relate nami I think nami ngihamba nalo ngoba mina umuntu lo Pinki because mina umuntu akamide ngithanda izinto e-trenda izinto epopular lezi angikho le deep uma kuMaskandi so yabo lo Maskandi o limit lo no spin-off yabo lama hit song lezi ngoma zabo ezinozinquma labo lezi ngifuna lezo nami because nawo Song of the Year ziyafika lezi ezinye lezi insizwa osho lezi azani nokudlala i-radio ngoba ziyathuwana insizwa zithule kakhulu but nawa zadlala la badlala le mateksini zazwala but e-radio nafika so mhlawumbe akhona amashow amaskandi seke nawathenda mhlawumbe because amaskandi khona wompucuzelo festival obani umzukulu bekade ne homecoming ngani maningi khona sinike nayo kona show amaskandi nohlala nezinye mhlawumbe insizwa ngoba laphana sokuhlangene yonke nation abantu bakomnqutha bakomsinga nakodandi khona ishow nike na attend nje noma eyi1 hayi angayi attend ngiyethemba ke lokho mhlawumbe abekambini kweminyaka nizohlala nabanye because I think njengoba senivele senibonala la qombo nolandela uMaskandi kumele niphinde nibe abantu abalidayo like njengalento eyenzeka ebholeni khona ama branch because even nabo umthandeni banawo ama branch khona ama branch akuphethe ama respect I think nina sensethu nibe ne branch yaqombo so nizokwazi mase ukhandwa kuyokompuzo festival nithatha abantu abakubranchini nihambe nabo mhlawumbe niharishe itaxi neodebheni nohlangana abanye ama-influencer lawa amabhincane la nizothola khona uconnection ke mhlawumbe ngathola senithola namagigi lapho because sibona abantu so aniconsider lokuvula ibranch imali abantu sasike sayizama sasike sayizama qaqe abaza abantu ngento lekhophisa imali abathandi kahle ukhopha imali but maniqala bathengise qala abantu beyibona into bathengisela wona ukuthi bathi siyasibona basinje nje bayabona nakuba asitheli ubuxoki sinje lento yenzeka yeah but ibranch belibe ngestructure lakho abantu bacacise kuzowenzakalani bazobenefitani like mhlambe makukhona into ephuma because nokubona even namanje makuphuma ialbum basaba nawo ama CD abaprinta ngibazi bawathatha but laba ama branch baphuma nama CD abanye nama USB like bane access kula ama artists like yazi uma kuphuma something even ekhipha izinto before zingefike eToro siqala kubantu basema branchini beyithenga so nani kumele nibathengisele ni recruit abantu kona so that nizoba ne brand because akwazi uba ne brand ube nabantu abawu5 ubu branch ya noma athiwa sokuqhuma mhlawumbe I think maybe mthatha ikhona already ngeke wazi umthatha mkhulu no E1 Eastern Cape Semon
yena nami ukuyo ya yeah but kumele uphinde uzolanda abantu la imarket yakho iqumbu nabantu abaningi kakhulu siningi la lizanda uqumbu so anikwazi ukurely ewonzi la nomele ubuze uthola abakho la ya abantu baqumbu banenkani abafuna ukukhupha imali nathi ngeke abantu bayabacima siyabaqhatha kanti asibaqhathi iyenzeka lento naku sinje Dismin noma ube nenkanimo bathengisele uhle ube abantu banenkani abantwana kushingana waya nawe kumele ubathengisele because bebone lento abangayiboni because the reason benenkani abanye abayiboni lento eninza bayibona nje nibe kahle but I understand uba kwenzakala nalezi zinto eningi bazathi zithengiswa phi njengazo lezi ikhipha lezi zitholakala phi ikhipha zo SK nami ngiyabuza isikipha sika SK siyafumaneka igoli sikhona umuntu mfana zenza siqumbu la thina Casper nomna ndithenga ifoni ukhona number icall on TikTok ngamkhandela na TikTok Casper wasolundi ya ngiyambona nokuzwa ngathi TikTok lo ya ndithenga so affordable usebenzisana nabo okay so explain affordable wakho because so premium to 1.6 mali what you are affordable malini AC 350 is 350 plus 110 ka pix and ke score sino ke 500 plus 110 ka pix that's why in city ziyafikeleleka ngiyazizwa affordable yakho yabiza kodwa ngiyabuzwa kodwa hayi so because nganibona ngathi nilandela kakhulu umthandeni mhlambe akhona amanye artists mhlambe beside umthandeni esingawabheka mhlambe ngoba kuzoshaya uDecember ama-album iphume mhlambe khona umuntu esingalendela album mhlambe eshisa kwaMaskandi nimnyeke umthandeni nimnyeke nokhuzani labakhulu la umuphi umZulu usekhiphile naye angazi noma senezizwile but la abakhulu ngathi ngabafuna album umZulu andimnandi yonke futhi so ubani omunye singamlindela mhlawumbe njengani abantu nikuMaskandi thina silo speaker nawo sinakho siphinde siwabhema album amaskandi but abanye asibazi ngoba asiqhelanga kubona kakhulu mina ngokundinde DJ Qhawela mina DJ ayashaya ngomfana ile yena zaba December nomjolisi album angazi ngizwa album umjolisi ngihlezi kuzwa amasiko lunawo album unayo album umjolisi maningi album akhe maningi hayi mina ngiqale kahle umuzo kulonyaka hayi ngathi unama Ragila amasingi hayi but hayi album angazi ngilalele yakhe umjolisi phela ukhona sikamlindele hayi isikolo iqhawe lami ngivile kodwa sithi disawuthi ngisengabala ngiyaleni hayi nami SK asile iqhawe lakho vele lizokhipha into enkulu lilindelwa abantu abaningi but I don't think lizoyithola Song of the Year why Song of the Year siphumile ikaphuma ibhodi isiphumile siyasebenza ka SK 24/7 nathi Song of the Year sizaphuma isazophuma anytime maybe ngomso ingaphuma I mean even namhlanje ngaphuma anytime sengena yizo i-preview la kusebayidlala mhlawumbe nayizo noma nje namthemba ukuthi izovela iphume akhona ama performance akho abetha khona lengoma because when it comes to Song of the Year kunama rules phela phela iphume ingoma emele iphume early so that izosubmit lapha nabo ukhozi next week kuzobe announce ukuthi abantu abasende ingoma zabo so uma uthi ayikaphumi yona yabona next week ukhozi le announce next week yeah bathe bazo announce next week ukuthi abantu next week ompi lo qala kusasa lowa bethe next week here but angazi ukuthi bazoqala maybe noba bathatha ngalowa umthandeni which means umthandeni mele akhophe nini this week sengenza lento enapho awukwazi ukuthi uyamnikeza ngofuzo cha phela mina nami ngisho umbono wami angishintshi nami ngeke lapho ukuthi isong of the year siphumile umlando into kamthandeni esong of the year umlando last year nguye even this year nguye even last year bamdlela indlala hayi asingasathini ama-Blue Lions last of last year akawina last year bamdlela indlala awuyivile hit yakhe awuyivile ndithi
Ngithe awinanga kuphela. Mina ngikhuluma ngama-facts mina ngama-states. Awinanga indaba. Angazi nongipolitiki mina just akawinanga. Kodwa that this time yashaya. Uyashaya. Uzowina ngengoma engakaphumi. Hayi uphuma kwayo. One week ishaya million. Lando. One week ishaya million. Hayi okay, akulungela sobona khona bengafuna ukudebate bengibuza nje. Yanazi but hayi sabo ukuthi ngifike ku-speaker now because abantu abaningi lapho ku-speaker now bakathi mhlawumbe show hip-hop kuphela kanti namanye ama-genres esawafitharishayo like nabamaskandi mhlawumbe angazi maybe mhlawumbe sisazoba nayo enye catch-up mhlawumbe because last year ube khona umuntu owasuggest kumele sibe neshow yamaskandi ngimbuza ukuthi show yamaskandi qumbu No. Happy after this podcast manje abantu bazoba nomdlandla. Sibona abantu esinboza besifuna basibacacisele and sizobacacisela. Angasazi kwinsizwa qombu. Sikhona insizwa. Siyaphila futhi. Amaskandi phela besho uma amaskandi milibe nabantu bamaskandi nama-artist amaskandi abaqumbu anqabiwe. Ngabili mhlawumbe nina seningawukhaphu because ibona le ukuzobabili izuba neshow bengazoba bekhona uzoba interviewer like nqaba abantu la but manje bakhona sobona ngani so mhlawumbe abantu abafuna ukuncontact abanthola lapho siqale ngawe phela Uyangifumana ku WhatsApp inamba ithi 073 196 2490 ku Facebook Sintobeko Majeke Bele yafumaneka na ku Instagram it's @majeke_ntobeko ku Instagram ayanda bakuthola mina qhawe banthola ku WhatsApp ku 063 091 222 22 ku TikTok ndiyafumaneka iChita 03 na ku Facebook ndiyatholakala Ayanda Line. okay ano sabothi nifike ku speaker now hopefully interview izowathola lo numbers mhlawumbe kube khona something else esishutha bangalibala abantu qhawe SK Italian manje phela uzokwazi uba influencer engachemanga ngoba ngathi iqhawe lakho lapha phambili bese kuthiwa mhlawumbe uranisho amaskandi ama-opinion akho azokwazi uba engabi bias lakho ube straight ngoba ngathi yonke into ihamba neqhawe lakho umthandeni masithiwa uzokwazi ubabona abanye abenza kahle ingayifocus yami kumthandeni umaskandi umthandeni yonke into umthandeni awubabona abanye abanye ndiyeva nje bakuthiwa khona ukhuzani omafekizola hayi ukhuzani awunokungamazi hayi angeke ndimazi futhi andiqhayi uyamazi Khuzani aqala ngabo. yes ngiyalithanda uyamazi khuzani Bani lo? Ndingumlandeli ka-SK kodwa Khuzani but ukhuzani uyamazi hayi ngiyalithanda ubule iqiniso iqiniso yalimele Yamazi Khuzani. sure manje sonibona next time angebhodi okay sure guys kusekhona uspeaker nawe at Twitter ethi speaker nawe sikhona ku Facebook speaker nawe TikTok c.speaker nawe we out